Beretali kemraure. Actually. Androyan rabusutana nungu kila sona ka. Au bare da chuko kila nga sona. Senga sona Federico sa lagu mai sona gel, na? Badin doon ang talibon ni Kabo. Ko ilu siya katamba-tamba. Iyo. Go sa touch. Ouch. Androyan rakaro. Kacita saran ng talibon ko. Bungona. Then baging bawas tagor beko. Kanilinga ngango kila. Ngo bakabi ko na S20 ko Skype pango siya video call. Bro lulu serang on screen lom. Ay. Touching. Kako touching Kabo. Iyo Kani tumbu ni market Nice ko ba? Aule karo ay ngesa kunindo ba katara bangori. Sabi na baging nung dito bakit yung businessman? Ngori. Approximately maybe over 30 years. Po, sambala usar nga. Tolu sanga bulu embaki. Iya, terus sebelum bagi. Go madamaingo dakana anniversary. Oi. Kira na sura chicken si sanga. Mas, kembron dambi tunga yasani public convenience. Ada ba elenga kina. Napatiliza ko na sa ni public convenience. Daga sarangay lom mambalata ni gap pinaka sarangay lom. Ya, iko na pati chingo regulantara chiko ko na kanyo may chapan. Doyan rabina kay nangone buli sa natamata stack chiko na orongo de chiko karuan na traffic. Traffic karo sa. Se kongaya na. Kongaya. Se daga chiko nung salan. Dona ka usabe torongi kemuniki na. Iyo. Na ina ratu suku na pak. Right. Iya. Ikem ni naturang kena maram na liuni bonua. Iya. Mai bawaro chukumena sa makara. Iya. Na boliku. Iya. Mai ibetal na zeba sauda o sa chukura serias na gorina langatana sadan swingers na nende nga nungu ngona e balo sa gasi to kamo karu singa yo de ngasi ania beso kalang gase dake ro da gase dake taiga ira bala ba kita gagia wa ala ba gorimen gorina to siguro sa dum sige so no ngona ya ke ba sa nanto tar sige sa tartara vida 68 69 sana be eda bana number ko tukuna kore sanga 68 69 67 ako tarangore but anyway ko sa tarongo jigo na ratu sugun na pak iya sa be tarongi kemni ya isa bosotia usa talna jigo bele na le ni bonua be ba madala jigo ratu sun pak tu mai suba iya right don ibe imanda isuba lo mai suba iya chuka kana bono ningiri iyo okay ngova madala chuko ndona da ndona turanga daga chuko suba city council go suba city council daga chuko ko sange tegbu sarang kina ndona singa ko wabu keni kange longmai sona bulangi longmai rena kai okila kai kanda bombek kila ilang ngande sabe bukan dua chuko sona balangi leoni balangi turani balangi bula welcome to Suva City go this is tarong ibena the pengona Honson Arcade sendana arcade ka watarong chiko chiko it's over that side dona arcade chiko ika boleh kai opposite McDonald right dona arcade iya lama iya na banu arcade ibena banu pamadala chiko banu ibena banu na do dakchina giring ko angor kila na banu do na do dakina stage na main stage ibe McDonald McDonald ya pa ada banu hotel ko chiko sani do nice hotel iya na hotel nga chika Saint McDonald ko na hotel nga kana hotel nga gay bango wa de polisi itu ilu kila ira na kebra ndo bi bakikla senga ira be kila nga ka kede be kila balte la nga taro sala ko tunga taro sala tunga ya bango where's the fountain sen buka na fountain kila na fountain na fountain va biti iya ko na fountain nga tu ya ana fountain iya Chuka bang, reda bang. Reda matakal den sandota ni jenggo. Gay go reda bang na kemelangi. Fountain it's empty, sir. It's empty. Salala tu.
kona turangan ni Suba City Council ko apa ni ko sarang apa uniform durtu kya. Yes. It was very filthy one time. It's very filthy one time because it's very dirty. Oh, that's why people clean it. Yeah, that's why we clean it. That's why we clean it. And the water is very dirty. Everybody in Suba bath there. Okay, kila vesu mona kona ukila ka ngoninga umbe kona ko apa ni sa. Gaiva go. And where's Ratu Sukuna? Why people call this park Ratu Sukuna? Si misalnya sarni kila bada be pamadala bada bo iya. Okay, he's my friend. Ratu Sukuna was so angry because this water was very dirty. He ran away to government building. Lendur tu ikan. Lemun na kata-kata. Lemun na kata-kata. Koe senga tali ni koe daku na imurve gaman building koe rai kiliu. Lei ni katumu sarana tanan rendri tanan bulangi mai kandam. Okay. This fountain is very filthy. This fountain is very filthy, sir. And where's Ratu Sukuna? Oh, he was here before, but he ran all the way to government building. The government building is just 200 meters in the front. You know the GPH, the Holiday Inn? They are right opposite. Oh, tamujan bero to na kay ka na bulangi mai kandam. Let's go to Ratu Sukuna. Ratu Vesare na statue ni Ratu Sukuna. Iya bina vale buira nangoni buli Ratu Sukuna ke kamdusin klana talo. Totok kawan anak gua. Na vale. Iya vale vale. Kung ano lang stigir juga na customer pa na muy buli. Vale tamen. Musa na kunta ka mataban na, diba? Consumer Council. Matana aurezione donna meleni ko $5 rango. Ko 550. Hai? 550. Sebida. Senga nong baleta. Reda. $8 lang ako bultang sugiro. Senga baleta le ne buta ko re. Reda. Tamata ke de la komai. Iyo. Ke ko la ko le boli ko le boli ko na kere discount na. Iya. So I make my price $1 up, $2 up. Yeah. Baleta ngona iko de kere discount, I put it $2 back. Businessman, boy. Sango darunggol na table. Ano bang gore? Balata, reda ko na mele ni $8, $8.50. Ya 50 cent nga baka pala sulas tu nga. Iya baka mele. Ya baka karto tu na discount to so mali. Okay, right, take it $8. Baka $5, lusi $3 ko yo. Manabale bu karon manabale bu ngasa ngasa tali mata. Babu naka. Nah, kira mandai rusak kabul nanda. Mayaso, esang na sende. Yung mga ibito nanda. Be ko may wuni kami kalaptani. So, na, rong yaw. Ilay-liwele na rusak kabul kinabito kira. Wadaba kiyong gay rawat